Kublai Pibaro Kanega Apex News India, Kikubor Banpuli di Piba Kodor Marbo. Tingnya Pai Shwa Shikimat Kibakongsan. Kikubor Kibabanya. Ya Unitish Kumar la Shapin Bamsmai kum Umintri Rangba Kajala Bihar Hakasien Kaba Shipho. Ya Kereka Jongka Hakastep Jongka Singi Palay Kabala Pinkot ya ka Jingjob Kabakraw Haka Election Shaka Ying Dorbao Tau An Jongka Tayo Baladep. Ka Janata Dal United Kabala Keno da Kinong Penpao Kibarim ba Omlongshu Kababiang Banbat ya Kabor. Kaladon kajing kemen kabakadu hadin bakaseng kalajob prapusan na ki arspa sa pulay teli kisit jong kajela banyo e kabor yaladi bat kaseng Bharatiya Janata Party BJP kabakongsan. Ka National Democratic Alliance kalayo e kajing job kabakraw kabala yalam da ka BJP kabala job da ki arspa ar teli kisit. मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। Umintri Rangba Kajala Meghalaya Ukongrat Sangma Ulapoy Shapatna Banlishim Bentalang Hakaba Unitish Kumar Un Bamsmai kum Umintri Rangba ka Bihar Hakasien Kabashpo. तो एक ऐतिहासिक जीत जो एनडीए को आज मिली है, ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
और सभी अलायंस पार्टनर्स के काम की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक को आगे रखकर काम किया, ये सभी उसी का नतीजा है। और इसलिए मैं इस समय सबसे पहले मैं बिहार की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एनडीए के सभी दल जो है कोalition में उन सब का विश्वास किया और एक बार फिर एनडीए सरकार को एक और बहुत भारी बहुमत से पार किया। और मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। उमिंट्री रंगबा का जिला कांग्रेस संगमा उलापन पाव का जिंग स्नोखिया हका सरकार जिला कमला बनपोई शाकता का जिंगमी कबखमी लेती हकलियांग का पुले पुथी वाला कलापन कुट हदु लाई हजार रियूस pakroting का मनला उसनम Ukongrat sangma ulo ong yakani hakapor ba upli patba ya Rama Krishna Mission College kabaningkong hakathan chate jongka jila sora hakasmi balang habakran hakajingyalang usangma ulo ong baka sarkar ka ai hadu khatsan persen ka plating ka jongka sha kapuli puthi batwala ka pisa kam day kajing Henry kajing kentiu hakajing pendan kam bat kajing yarap ka bakmi lenti kam patla banwan sha kajing long ka babiang Web of different issues related with education make it very complicated for us. In spite of spending one of the highest amounts on education, it becomes difficult for us to get the kind of quality that we would like to see. But the process to restructure it has started. Very soon, we are rationalizing, creating a structure, a separate one for ad hoc teachers and SSA teachers. It may not be at government level, but it will be a structure that will give some kind of safety and security to the ad hoc teachers and SSA teachers. And I hope that step will lead towards what we call rationalization of schools. And slowly and steadily, I hope that one day, in the days to come, with the important foundations and decisions we are taking today, that we will be able to see the overall education system improve. But at the end of the day, my strongest message to all the schools, teachers and managing committees, that while we have all these issues around us, and while we try to resolve all these issues, my only request to them and to all of you is that every decision we take, every issue we bring out, and every step that we take forward, let us always keep the child and the student at the center of that decision. Let the student be the guiding force to allow us to decide what we should do for the education sector or for the school. Not just what is good for the school or for the teachers or for the managing committee, but most importantly, what is right and good for the student. I think if this mindset will be there, I hope that we will be moving in the right direction to ensure that we are able to really get a proper education system in spite of all the challenges we have, and slowly and steadily the overall education system in Meghalaya, which is already changing, will see a major shift in the days to come. To all the young children out here, I can only say a few words to you. First of all,
I would like to tell you that you are very, very fortunate. Fortunate to have this education and this opportunity to study in a school like this. A school that is committed, a school that has a sense of purpose, which is to guide you and make you better citizens of this country. And I hope that you will always keep that in mind as you move forward. My father used to tell us, he used to always tell us, he used to always tell the students wherever he used to go, that you should always ensure that you work with hard work, with discipline, with a sense of purpose, with a focus on what is best for your future. And while you do that, he used to tell us, never forget to thank the Almighty. Never forget to always smile and be happy and be thankful for the blessings that you are getting. Because it's important to realize how you have been blessed and the opportunities that you're getting today. I wish the students the very best. I wish all the teachers from the different schools the very best. I was having a word with Maharaj Ji. He was mentioning that the schools are facing challenges in terms of power connectivity, road connectivity, and water connectivity. Let me assure you, I have already taken the decision in the cabinet that we will be providing electricity connections to all the schools in the state. And that includes not just government schools, but also all the private schools as well as the ad hoc and deficit schools. So therefore I assure you that power connectivity will be done in a mission mode. This is something that we have decided, whether it's the Anganwadi centers or whether it is the schools. We are very, very keen to ensure that power connectivity is done. Apart from that, the road connectivity will be looked at on a case-to-case basis. I have requested Maharaj Ji to coordinate with the SDO, give us the list of the different schools, and on a case-to-case basis, I may not be able to do all of them in one go, but definitely I will start the process. Every long journey starts with first step. So maybe in a phase-wise manner, I will be able to take up these issues and get them resolved. I once again would Ka Supreme Court mentakasngi ka jingbishar ka bakongsan kalarai ba ya ka President bat kilat jong ka jila omla bante ya kipor habayade bat ka jing menjur ya kibel. Ka kenhun bishar jong ka riti senchar kabadon hakisan ngut kinong bishar kala ban menjur baki kam jong ka President ne ka Governor Kimlong kibala ban penshisha Kimlong kibala ban penshisha ne la ban khot ya ka jing bishar banya tang onda ka bil kala long da kian. Kani ka jing bishar ka bakongsan kawan kum ka jubab hadin ka jing kali jong ka President Draupadi Murmu siya ka jing bishar ka ba hakli du hadin bakaray jong ki arngot kinong bishar ha kamukot duma jong kalat ka Tamil Nadu ka balabu tikna ha kapor bakadu. Haka jingkala ka bakraw halor ka jingja pen bethay bom haret fort u former Prime Minister jong ka Pakistan occupied Jammu and Kashmir u Chaudhry Anwarul Haq ula pinti kana pat ba bagi kenhon shahin jong u kidei ki balale ya kani ka jing pen bethay bom ka bashir khai hadu kata ha ka serba jong kari India ka balashim ya ka jing em jong ki khatsan ngut ki brio
U Anwarul Haq ulaong ya kani ka kentien ha ka assembly jong ka POK ha ka sngi ublay hadien ba ularem ha ka nu transport ka balawan ra persya ya u. Ka video jong ka jingkeren jong u kala sapriang stat ha ka social media. Ha ka te ka video layo sngo ya u baong. Lada kinong India kidang yaitu thma ya ka Balochistan yin hiar thma ya ka India nado Red Fort hadu ki khlau Kashmir bat ki Shahin jongi hile ya kata hadu mantaru kimpat la wat banyo ya ki bala khlat. और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी तारीख ने कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, गजा से लेकर आज आप सूडान तक की हालत देख लें। इंसानियत की वो तजलील हुई है कि खुदा की पनाह। यह सियासत और आईनी निजाम तो जब बचेगा जब जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदें बचेंगी। यह मेरा बयानिया है, आज से है। जब इस ईवान का रुकन 2006 में बना था उस वक्त से है। तरीके आजादी कश्मीर के हवाले से बरमला यह बात कहता रहा, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के 24 करोड़ गयूर अवाम, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना, पाकिस्तान की अस्करी मजहबी क़यादत और सबसे बढ़कर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, अगर ये मौजूद ना हो तो तरीक के बारे में या गुफ्तगू करना भी महाल हो जाए। Usumbut Menteri Rangba Kajala Ubadeiru Menteri Katana Transport usngo bahalang dhar ulapan benar baka Sorkar Meghalaya kan ketlut ya baro ka jinglut jingsep ya kitei ki arngut ki samla puli jongkai nehu idari tengen pok dukai but Stephanie Shadab ki bala mensau jor ha ka tei ka jingja accident kali ka bashir kai ha ka school ba ha ka sminingkong ka Supreme Court kalapan pau ya ka jing smokia ka bajur halor ka jinglong hog jong ka talak I Hasan ha ka bau shinrang muslim ula banyak khlad batla ka jong ka tengah da ka ba ong lai sien ya ka kentien talak shisien man banai hadu lai banai lenter ka kenhun bishar kala khat biang ban pej benya ya ka jing e ka ba kham he halor ka rukom penya pralok jong ka niam muslim bat kala weng no menta la pras nem kum ka an ka ba bakla. Lami shishu ki kamrunar na ka Alfala University ka badan ha Haryana. Ha kapor badan ka jingpet benya jong ki bor pahara ki ba toket ya kate ka jing bathai bom hajan ka Red Fort menta lapau perthai ba uwe ule no ubadan kti ha ki santili ki jing bathai bom ha ka lengkari but udeiru usamla puli jong kate ka school ba ka badan ha Faridabad. Hakaju kapor palat arspa ngut ki doktor bat ki nongtre ki dangdan hapo ka jing toket ka babanya halor ka jing bathai ha Red Fort ka balashim ya ki khatlai ngut ki minsim brio. Ka video kala sa Priangstad ha ka temple China ba uwe unong jungok kai perthai ulangat ha ka jing toket halor ka jing keno ba ulapin mi ya ka ding ka bala thang ya ka we ka temple ka ba kentang ha China hadin ba upendan kam bakla ya ki syarak
Kajing ringdor ya kani kajing ja ha kaying manye layo I ba kajing pulu kabajur bat kalapen kelalong da kitdam kibarben.按照他7万的也真高片儿，真要吃头日去，吃头日去。但那我得加点啥个那一天是，你做啥子？屋檐都没了，全部好。Badah itu gi kubor ngilapoi syakabakut tat hadu bengindai syembiang kublai shibun.